Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung aming papagayam. Hintay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 11, versikulo 2. Saan lang nga itimay saan negosyo ti pangikabilam iti kwartam, tadi mo ammo no anya ti pagmalasam dito'y lubong. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Daddy? Apay ka di, iha. At ipagam? Ipagamitan, tanay. Rumwara kon. Apa man na malpasak amangan. Ay, kunak no saan kayo arumwar? Gaputa Domingo ita. Agpakuyog ako maamapan makimisa. Anya? Agpakuyog kalatan kinimanang mo amuna. Napatag ti pag nakita. Saan ang mabalin niya tantan dagijay? Kasta ka di, Daddy. Sayang, kunak no mabalin tayo ti agkuyog ang mapan iji simbaan. Pasensya ka, iha. Awan oras ko katagita abang banag. Ala, di kan agliday, Gracia. Siya kung ti kadwam amapan makimisa ita. Apay nga takas dyan ni Daddy. Manang mona. Kanayon latan ang negosyo tinapatagkan ko na. Awan pa yun oras na para iti Diyos. Kan oray siya nga anak na. Di na pa'y maikan iti oray basit lang ang apanawan. Uwan nga ron. Tilatan pagkwartaan na tinapatagkan ko na. Ngamala, anya ngay nga ron kat adomot dagiti negosyo yo. Uray ta para kan kantumot laang dagijay. Diyak kasapulan ti adoon ay akwarta manang mona. Tinapatag. Kat marik na kumamot ti panangipatag ni Daddy kanya. Bayam, Gracia. Tulungan ka amang ikararag iti dayta. Di na, bakit? Nakarabuat kayo kadin kadag iti ubeng. Ay na, itay pa'y laeng Imunada pa yan anapan iji simbaan. At kikita tayo kanulaangan ijay. Kastagaya. Sige nga raw. Sumaruno tamutan ijay. No apay ngamin anagbayag ka pa'y laeng ijay silid. Idinto ta nakarubwat kamutan. Inawagak pa'y ngamin ni kumparek at Chudoro. Awawi sa kamapan makimisa. Di naman kano masangaw. Kaano pa ya simrot mo't iti simbaan day di akong parem. Tila ang negosyo na tinapatag kang kwana, awanan sa balay. Banag, anakaladladingit. Ay, hawan nga raw. Sapay la ko ma. Tama amiris ng tumatlaang tibidot akapanunutan na. Wan nga rod Matignay ko matipuso na. Tapno marik na asaan kompleto tibiyag na. No awan ti apo, nga iso ti mangipapaay iti amin kada tayo. Un nga raw. Malang nga raw dan. Mapantamutan, tapno saan ta amala daw. Sa ganam ti kotse, nanding. Tapapananta. Uy manong, iwasing ko labiit. Darasam, ang mga numalata wakit ti papanak. Sa dino ti papananta. Agdamag ka pa lang. Di mo tumatlaan mo. Gaputawan adal mo. Manong Chudoro. Alakit din. Lepasin mo ang tanaramidam. Nagadupil asaom dita. Pasensya kayo niti panagdamag ko manong. Sige, tawasingak biit ti kotsem. Rumbang lang. Diyak kaya tinagina at tignay. Nakarubwat ka din, kaanakan Gracia. Wan Uncle Nanding. Umay ka nga rodan. Sakti mangitulod kan ka di pagadalan nyo. Agyaman nak Uncle. Naimbag lakit din, tada ka dito'y balay mi. Si kalako man tinagbalin nga amak. Anya? Si kaamat ka anakan. Uray sana siya tipudpud nung amam, tayong bilang kamutan nga anak ko. Naimbag pa yung amin kan ka. Tamariknak anapatagak. Ngam ni Daddy, pulos asaan? Ay, kasi ti ka anakak. Bayam ka anakan. Kasaritak to ni Manong may papaniti dayta. Umikan, ang mga numaladaw ka. Agyaman nak Uncle.
O sige nga Rod, mapantan, tapno sa anak amaladaw. Agyamanak, tapinatgam ti awis ko kan kaita, pare Teodoro. Ay katuan na, pare Loreto. Awan mo ti pag nakitagat. Napirmaak mat amin ang dagiti masapol a pirma ka di opisina. Anya ka diti pagampare. Kasla napadaga. Talaga ang napatag, pare. Ngamin, makita ka't nakalipat kan. Anya ti kahit mga sawan. Puro negosyo matlatan ti as-asikaswam. Awan sapayin oras mo amapan agdayaw iti apo. Kanayon ngamin ama kumak pare. Ken may isa, nakariing akon. Gaputa sa anak ko maabimag na nga kastoy, no intultuloy ko ti dinomingo mapan makimisa. Awan met kwarta maalak no aramidag ti kasta. Pare, nalablabos pahing am kinabak nang ti maalam. No isublim ti ayat mo iti apo. Taamin abanag ang nainlubungan, kat nagtaod matlaang iti apo. Pare, naragrag sakak iti kastoy nga aramidag kita. Ay, malidayanak. Gaputa nagbaliwan ti kapanunutam. Maipapan iti Diyos, pare Teodoro. Ngumsapay la kuma, tamaamiris mo, ano awan tinamarswa, ket awan met kuma dagitigin awa alaklak amom ita. Sika ti rumbang agbalew pare. Immasinsuak, gapo ta nagagitak. Dayta ti pudno. Ay, awan ti rumbang abaliwak, pare. Ang mala, no di mo kaya ti dumngag kanyak, makaamo ka. Ngamsapay la kuma, tamakaamiris kan tumatlaang. Daytoy laang met ti maibagak. Daytoy ket nagtaod iti nasantuan a Biblia. Saan laeng nga iti negosyo ti pangikabilam iti kwartam. Gaputa di mo laam mo ti pagmalasam dito'y lubong. Ay na pare, saan nagtungag malas? Kaputa jakmet baybayan dagiti amin ang negosyo. Yalanak man iti no magngarak nanding. Kayat ko tagsilibrar. Gaputa na baligil at dagiti negosyo. Mabit lang manong. At manong. Mala, danggayan na nga ginom. Sige lang manong. Pamumat adya ka gininom. Ay na, ignorante ka katagiti ado abambanag. Gaputa na arti ka launay. Ay, huwag gayam. Anya ti mapaspasamag kinigrasya ng anak ko. Kuha manong. Malmalday. Iswa ka na yun ngagpupupok ijisilid na. Anya ti makagapo, amalmalday? Gaputa pulos ka no at di na marik na ti kinapatignakan ka nga amana. Anya? Apa nga ibaga na ti kasta? Kat para mo't amin kan kuha na ti panagtrabaho. Manong saan lang nga kwarta wano dagiti na materialan abanag ti napatag. Rumbang nga iparik na mati pamatag mo iti anak mo. Anya? Mala. Tay nagkasarita ti anak ko. Simrek ka din dagiti ubing iti silidda. Wen lakay, ala, intamot maturugan. Wen gayam, kumusta ti panagsarita yo ka ni pare Teodoro itay? Natangken ti puso na. Dagiti latan negosyo na apagkwartaan ti ipaspasindayag na. Dagiti lakano ti kasapulan na. Anya ngay nga rod, talagan sakas ta dagiti daduma at tao. Nang runa numapadasan dan ti umasenso. Apay ka di, Daddy. Agyaman nagtarimwar kamatlaeng nga niti silid mo. Pangasim tagsarita ta. Daddy. Di nakita ni ti kasta, anak ko. Anya ka diti parikot mo? Apa niya agpupupok kalatan diti kwartam? Kailiw kayon, Daddy. Kailiw kung dagiti kinalailo yung kanyak idi. Nagbalbaliw kayon. Sana po no day tayo, ha?
Ipatpatig ka unay-unay. Makumikumak lang amin kadagiti negosyo ta. Ar-aramidag da ito'y para ken ka, iha. Agmay saka nga anak mi iti day di mamin. Jak kayat niya grigat kanto. Jak kasapulan ti ado a kwarta, Daddy. Natimat kasukat na katipan nakapukaw yung kanya. Amin, kaslawan amak. Gaputa ka na yun nga awan oras yung kanya. Naimbag pa'y nangkal nanding tamariknak ti pamatag na. Iha. Oh, di na gaya maawatan. Ar-aramidag ito'y. Para matlang itinaranyag ang masagbayan to. Sana dakas gagawa, Daddy. Ngampat iti Diyos kat pinukaw yung mata ni ti Biagyo. Awan pa yan oras siya mo panagyaman kan ko na. Di matda kayo tinang isuro kanya kiti. At ti Diyos ti pagtataudan dagiti amin a parabor. Apay matda na nagbalbaliw kayo, Daddy. Hello? Kumusta ti negosyo? Anya? Kasano kumaan na pasamak ti kasta? Sigud met anabuslon ti apit. Sige nga rod. Umayak di tayo tamat laing. Kasaritak dagiti padam at trabahador. Bye. Saan amabalin amadugi ti may sa negosyo? Nagrigrigat. Manong Chudoro. Imawag ti sekretarya medyo opisina yo. Mapan ka kano atagos ijay. Anya? Tapay ka no? Natakawan ka no idirabi ti opisina yo. Kat intaray dati ka ha. Diyos ko. Anya ka din tayo mapaspasamag kanyak. Ala, agmerienda tapay pare. Nagluto ngamin ni Kumarem iti naimas amakan. Gaputa kasangay ta inauding anak mi. Agyabanak pare. Naimbag man, tanalagip nak asinarungkaran pare. Pare Loreto. Nay, agsangit kamutan pare. Apay, adda ka di parikot? Maluglugin dagiti negosyo pare. Tsaka po, noanya ti rumbang arabitek. Nalagip ko, ti ko namiti kanyak. Asaan ang negosyo laeng ti adda iti panunod ko. Kan pangipanakit ti kwartak. Ita, mapaspasamag kan mariripukan ang launa yan pare. Anya? Makonkonsensya. Gaputa ti amok. Kadjakon kasapulan Apolos ti Diyos. Pare, sisasagana at tumulong kan ka ti Diyos. Basta umawag ka kan kuana. Iha, agrobot ka. Mapantay makimisa ita. Kadwata da angkel mo ananding kan manang mo amona. Ha? Agpaiso, Daddy? Adan oras yung amapan makimisa? Wen, iha, anak ko. Rumbang laeng agyaman tayo iti apo, kadagiti amin yung papay na kada tayo. Agyaman akta nakaamiris kayon, Daddy. Wen, anak ko. Nalabit niya yung tulog ti apo. Amapukaw ko dagiti dadumaan ni Kosyok. Tapno makamirisak. Mala, agrobot kan. Tagur ura yung dangkel mo ananding. Itay pa'y anak karubuatak, Daddy. Intayon. Nakaragragsakak manong. Nakanduada ka mutlangan nga umay makimisa. Adadapay ti kinaragsak ko, Daddy. Kuma, saanan nga agbaliw ti kapanunutan nyo may papan iti Diyos. Ikarikasaanan, anak ko. Nading, ading ko. Agbali na kun anatanang kadagiti pangadeng ko iti piyag. Kan rumbeng nga umuna pa iti Diyos sakbay ti amin. Dahil tati rumbang manong. Ala, sumrak tayo iti simbahan.
Mangrugin inton madamdama ti misa. Wanang kal. Agyaman tayo. Kan agdaydayaw tayo kan kuana. Gapu iti awan sarday a kinasayaat na itibiyag tayo amin. Saan adakas ti agnegosyo tapno rumang ay tibiyag. Ngamrumba nga ipangpangro na latta ti na marswa, ta iso ti pagtataudan dagiti amin a parabor kan ginawa. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPDC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.